Makin jelasnya setahun sekalian bu, setahun sekalian jangan ngaleng. Yalah tak kira mun malam Jumat. Mun setahun sekalian beda hol pujuk ro entar depak ke kuburan aleng-lengkeun petong kali. Apa sehari bu kubur nembu elang iko. Lamba mun malam Jumat jelas entar ke kuburan hadirin. Terus kapan para mauri papah atana banyak cukup banyak kira maki ka guru ngaji lamba. Sampai lamba beda caan mun teti kiai malam Jumat tak usah atana. Arapah beda sing ngirim lamba mun setia maki andi pondok mun lo atana kepa. Ada apa deng bila pore sajan celek. Beda napa ada. Nah ngocak banyak dia hadir kepi secerek dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق الله العظيم. الأعزاء والكراماء عند الله, Kiai Wali selaku pengundang Sahibul Hajah wa Sahibul Da'wah, Kiai Nahrawi, Kiai Samhari, Kiai Novel, juga Kiai Inung dan seteja para kiai nyuun sapora tak bisa nyeputung situng Jamiah Solawat Agung Segera dan seteja ibu-ibu muslimat saya mulai gela ajunan adente sampai kita asolat stare berarti berangkat mari asar. Alhamdulillah sekitar apa jeng gelu. Kula makin pengajian ni katurun na pukul sanga marin. Nyuun sapora manabi lambat terjadwal di Kepora tapi Keporana Gresik Pote. Pokong perbatasan antara Madura dan Papua Nugini. Jadi makin masuk Kepora Bunte Mora Alam nyuun sapora mun paburu na mobil haram abana teka bunter gitu. Jadi loncong mun loncong beniban bu temon. Bapak ibu hadirin saya muljaki Allah lengki ben apolo ngakaula ajunan saat mangken tidak lain tujuan kika dinto haul sesepuh Bani Pulidin kaula ben ajunan anyuuna kina orang seampun seta samu ke seseta dari Bani Pulidin cukan seta jebeng asepo kaula ajunan esapora sareng Allah Subhanahu wa taala. Ben samu ke seseta yang kak tere ceta sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Ben kaula ben ajunan seki odik ni kamanter sareng Allah palanceng umur sebarokah. Manter tak saya kecuali asangu iman Islam ben manter kaula ben ajunan tak saya kecuali atingkel nak foto solihin ben solihat. Bapak ibu hadirin saya muljaki Allah manus sagak dinto bekal nyata aki selamat manabi selamat ketika seteh menabi selamat ketika masuk kubur. Mangkana atu aki orang mati kak dinto beni perkara anyar bahkan ajunan Gusti Kanjeng Nabi kak dinto lakar mesen ben makon kala ben debu epon irhamu mautakum biddu'a awis sadaqah irhamu belasah
ni serah sampian kapi mautakum dak ka orang setena sampian senomor situng bid doa kala bendoa awis sedekah kala ben isadakain karena ternyata orang saya tegak dinto bekal selamat kala ben dua perkara nikah nomor situng kala ben doa nomor dua kala ben sedekah. Coba kita ingat-ingat pada zaman dulu lembak hadirin mun malam Jumat matur nikah tak ibeki agem mirok daerah ada ngromani kata ibeki mun malam Jumat lembak nggih cek pun ring Bengkalan trep teben apa jang ring Sumenep trep teben oleh tepes didik truk teben trep teben ki budari beri engkau jangan dek kada daerah Telangu rek ibri jajan apa keluar pa ada butuan rumah nah tore ke cel kocel apa cel kocelnya hah kalak gendidi oh mun gendik didi jo cel kocel mbik gule cel kocel bu kalak iya kalak gen banyak mun kalak gen banyak apa nyaman ya cel kocel dia ni cel pecel jajan terep-tepen ni kalau mbak bi orang sepo tak bagi kemi mun malam Jumat orang sepo ya tak ada buah hadis tak mau keluar kitab dan guna mengki keterangan dalam satu kitab nama kitabnya Jami'ul Kabir nang kitab Jami'ul Kabir ternyata ada keterangan senikah inna arwahal mu'minin ya'tuna fi kulli lailatil jumu'ah yakifuna bihadai buyutihim wa yunadi bi sautin hazin ya ahli ya aqaribi ya man sakanu diyarana wa labisu thiyabana waqtasamu amwalana hal kana minkum min ahadin yadhkuruna irhamuna qabla an tasiru amthalana ya bagencang bulan bekton kardidi ki bade sponsor apa ikal ka pon la mulai boleh pon la mulai boleh sampean pon la mulai boleh la haula wala quwwata illa billah ternyata orang sepo ni kabeleman pun malam Jumat ring tua kaula anjunan sesede ni kamule hadirin pun malam Jumat yakifuna bihadai buyutihim mancing persis etrap teben ni ka maka nabi orang kau lambak mun malam Jumat cek kemik etrap teben mak tak ibeki ternyata mbak mule mun malam Jumat mancing etrap tepan mak tak ibeki kemik takut saya kemik tepak ka mbak saya mule hebat tak hebat ring lambak tak ibeki kemik hadirin tak ibeki kemik anapa mbak ni kamu lelok-lolokan napa saya pen tabi mbak ternyata beda dua perkara saya pen tabi mbak ni nomor situng irhamuna biddu'a yong kan ya sering kok kebelasi kalau berdoa was sadaqah sadaqain pulan malam Jumat mbak mulai minta doa ben minta sedekah coba tengok orang lamba mun malam Jumat sebelum masuk ke maurib orang kona atu aki ke ada ke kuburan cik bi reng motor saya kocak nyelas sero semakin tak osom lak naro pakun makin nyelas setahun sekalian bu setahun sekalian jak ngaleng yalah tak kira mun malam Jumat mun setahun sekalian beda hol pujuk ro entar depak ke kuburan aleng-lengkeun petong kali apa sehari buk kubur nambu elang iko lamba mun malam Jumat jelas entar ke kuburan hadirin terus kapan para mauri popah atana banyak cukup banyak kirim lagi ke guru ngaji lamba sampai lamba beda caan mun teti kiai malam Jumat tak usah atana arapah beda sing ngirim lamba mun setia magi andi pondok mun lo atana kepa ada apa-apa deng bila pore saja celek badan apa ada ngucak banyak dia hadir kepi secerek deh pun lambat di pun malam Jumat apa lambat ni kamu nerba mi pergi malam Jumat kapan para adzan maurib tu kan para adzan maurib serba lambat kan sedekah jangan pian reba mi nya reba bulan saya mati ngarep dari babai gua ana apa mak malam Jumat ana apa mi pergi para adzan maurib bulan malam Jumat emba deki mulai saya pun tebi emba irhamuna bis sadaqah kani serecong kabelasina fa innana fi huznin tawil sengkok beda tempat susah si tak remare cong iya kakek setia susah leku agla setia ruwet leku jember sementara engkau sebeda jalan berza ruwet tak remare maka orang lamba malam Jumat sebelum emba mulai irbai ke ada sarasar
yen tari ke kuburan nyelase hadirin mangkin sibuk tak pati osom nyelase ni kula ngebala man kaman termasuk ki buru ngebala acara ikhir sek pote kula ngebala mun budian kula ben sampean mate nak foto tak nyelase ke kuburan kula ben sampean cek salah aki nak foto tak salah kula ben sampean sekelero mangkin tak ngajari nak foto nyelase dek ke kuburan karena mangkin nyelase ni kampun tade aku pajak dengan iki kira bu apa tepak kare ngapa dina de umi cek sarana geluh heran uku kaki bu kabina watu kaki je cak gelam pentong deki be kok Allahumma sholli ala Muhammad nyelase kula gelak ngebala orang ini kan tergantung makin banyak nyelase gagal nyelase ni keburung nyelase ni kata nyelase polan si ibu aja tak tahu sehingga nyelase gelem mun rombongan berde si mimpin mun dok si mimpin ni kabah tak gelem bi kula kebala megigi burung perhatikan perengaki nyelase ni kalau melarat kebala lagi siap malam Jumat ke kuburan potran sampian ki bemasak seminggu sekalian bah tak bisa malam ke kuburan kula ben sampian sibuk bi apa bu ayo malam Jumat makin malam Selasa lagi malam Rebo coba korang engki cek ringan salang kingki aki kule compok buk benik bini mun kule lopot bini apa tepak akan terbuk la haula wala quwata illa billah wahidin nak pedeng lopot doro aki engki perhatikan nyelase ni kata melarat orang banyak turun kadang nyelase ni kata nyelase ni keburung gara-gara tak tu saya baca di kule kebala man perhatikan nyelase ni kata melarat dek rumah carana malam Jumat sampean ala uduk galu kiba anangan di telok kiba kapi maju norok nak dek bu nyelase apa nyelase je bu atu aki mbase mate ro ku lengku nak menukok mate kok tu aki be kaki seni ke bagi makin lati ku lekuk sampean pan setebi anang gisare depak ke kuburan sampean awali kalaban ngolok salam assalamualaikum ya dara qaumin mu'minin wa nahnu insyaallahu bikum lahikun tak apal tak usah ruwet dak remah langsung entar kering sepone se yentan langsung ngolok salam ke babang assalamualaikum ya Pak Misnari assalamualaikum Bu Misnari dak ya lan ni kecepon Kanjeng Nabi ya rudduhu sampean ngolok salam ka orang mati ni ka ajawab keng sampean tak mireng sampean tak ngiding ya ontong tak ngiding mun pas sampe ngiding cecer maki sandal lah assalamualaikum ya ahlad diyar waalaikumsalam maki holi dia sini pelunyit mun pas sampai ngiti makanya salam ni jabun ulama kan bertelok pada salam ni ke wajib jawab ngak kula assalamualaikum sunat jawab wajib bada ngolok salam nikah sunat dijawab dalam pajang assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi saya berjenting sunat jawab geng sunat tak wajib malam mun pajang berjemaah kasah sunat ini ataki kula assalamualaikum kasih ke jawaban kasih yare karena pada patang ngolok salam bada salam ni kalau kata yare berjawab benar jelim kopur je ngolok salam keng tak kena jawab benar mun pas sampai saya jawab keding billah ya loncat tetempian mun tak apal assalamualaikum ya dara qaumin wis tak usah wet-wet assalamualaikum Pak assalamualaikum Bu engkau datang ria beres kakek begitu nyaku tak oning ring sailim kubur oning kap marah-marah mari kepada hadis sampean bek tak yakin kemudian masa mun gendeng ngak dikalengakan Bu perhatikan sini kene Bu coba hadis kan Nabi disebut bahwa orang nikah seilum kubur nikah uning kapi kesampian inna a'malakum tu'radu ala asyairikum wa aqaribikum minal amwat orang mati nikah uning kapi kalakuna sampian bahkan neng kitab ziarah li alam barza al imam suyuti adabu benih karo lakon ampian sampian semati aja kurang seminggu ring sepo semati nikah tokang uning ring sepo semati nikah le makanya jak geton mun bodo orang mati kurang saare sing malam apa hamimpe yen tarik embuk semati aja lon-lonan pan lekung bah mati ongku beda mak tahu mbuk si mati tukang hadirin ibri tahu bi Allah jadi tukang gapi kalau aku bagus tak bagus mun bagus istabsyaru bunga ring mati ni mun anang laku na bagus wa in kana ghairu dzalik mun anang laku na maksiat laku coba
qalu Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Ya Allah, anak tengku lagi ala ko maksiat jak pamatiaki, anak tengku lagi meler jak pamatiaki, mun tak teke ipa bicek atau beda ke anjunan. Mangkana torai mun bedering meler ku tak abid saya mati ya. Kiong kuan orang ini mun meler abid saya mati. Selekas mati mun orang kus bagus ro. Kencak ke dalil ka. Oh ya mun dia kana mayu ngejok sanyole tak te mati. Takut tersetrum ke bala bengkang mati ceng manceng sampean. Bapak Ibu hadirin saya muliakan Allah. Jadi ke kuburan, assalamualaikum Pak, assalamualaikum Bu. Neng ibadah kuburan cep temur sampean. Mari sini kambian ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' arwahi abaina wa ummahatina kila ka minta ipa bareng kami tegak kedukan di sampean. Matur sekalangkong. Apa ni tekuk je Kak? Dah 20 minit, kita tambahnya 10 lagi. Ila hadratin Nabiyil Mustafa. Tak apal dat semacam ila hadratin, tak apal mun tak apal ila hadratin, tak usah macam ila hadratin. Cak maksa takut tepak ketua na Petra mun tak tahu. Mun tak tahu tak usah ada ila hadratin. Langsung dah iya. Fatihah kencer kere makina kencer na ka bapak semate ka embu semate al-Fatihah. Cukup sini ke Bu. Malarat tahu cata uning kemudian. Mun ila hadratin tak uning khususan ila hadratil Allah la jagi mau magomo pada tak tahu. Dah langsung Fatihah ni kaya Allah ganjar ni kere makin ada Gusti Kanjeng Nabi para guru ban bapak semati ada hula ni kah al-Fatihah maca Fatihah. Mari maca Fatihah, maca Quran sambian. Mun ngibu Quran. Quran tak ngibu. Cak makin zaman la canggih tak ngibu Quran pulang ngibu HP buka HP na baca Quran sebeda HP nah. Keng si oleh kenceran mun sampian si maca Quran na beda HP na keng mun HP na si pangaji tak oleh kenceran tak ya Pak lagi di ngaking kok maca lo tak le mungkin HP na si pangaji tak oleh kenceran maka sampian si ngaji beni HP na si ngaji jelas sampian si ngaji umpama sampian tak ibu Quran HP na tidak Quran nah iqra'u ma tayassara minal Quran baca ayat-ayat gampang sampian si apal kul hu telokale suratul ikhlas ta'dilu thulutsal Quran maca kul hu telokale pada ben hatam Quran sampean maca kul hu telokale al falak sekalian annas sekalian mari nikah pahamin tak kisah ora bapak nikah torok di sampean gada astaghfirullahalazim astaghfirullahalazim astaghfiru nyuun sapora kaula Allah hada Allah alazim semaha tinggi Allah sini kak mari abang sampean minta sapora orang sebagian ekoburan dia minta kisah sapora kapi astaghfirullah li ahlil kubur astaghfirullah li beni iya kulampung iding ya ahlil kubur beni tapi li astaghfirullah li ahlil kubur beni ya ahlil kubur tapi li ahlil kubur astaghfiru nyuun sapora kaulah Allah ada Allah untuk saya li ahlil kubur ek andi sateja orang saya mati ni mari orang saya mati minta kisah sapora kapi pah bapak dia minta kisah sapora astaghfirullah li abi astaghfirullah li abi astaghfiru minta sapora kaula Allah ada Allah li abi ek andi bapak kaula mun embu ungap la saya tejukan minta kisah sapora kia astaghfirullah li abi wa ummi astaghfirullah li abi wa ummi astaghfirullah li abi wa ummi macam dik mati kia pabolong astaghfirullah li abi wa ummi wa misnaji wa satuki wa misnari astaghfirullah li abi wa ummi wa misnaji wa satuki mila gila huk ongkuan dia huk masa yalah saya adik kami tak uning kepang-kepang kan mari macam di kebah keremi tahlil afdalul zikri la ilaha illallah la ilaha illallah 11 kali ya toreh 30 telok ya toreh 40 tung ya toreh 100 kali ya toreh 100.000 tak boleh sampai isam ya mari sini kapas keremi doa Allahumma taqabbal wa usil thawaba ma talawna wa ma qara'na minal Qur'anil azim lo apal cak bila porang
dan kulanyu onda ajunan tuan sata jasa baca dari kulhu ban Quran ban istighfar ban tahlil pada baaki kencer nada ka orang sepo beten kau le ampun seta pada tiaki kencer na pangaporan na orang sepo ampun seta pada tiaki kencer na ngangka derajat bengatua beten kau le ampun seta sedekah tahu saja Arab pun tak tahu bu takut tepak Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan pun tak tahu Arab tin tahu saja Arab. Malah aku sering berdepak setiap pengajian umpama tak tahu abes sampai kalau abes apa ada mungkin kalau tak tahu kau ambil Jakarta tak lo tahu saya abes aja Jakarta kok cak abes sah ya Allah jangan tak tahu saya baca ke guru berdepak ya hahaha kaki buk jangan tak tahu dah remak buk aja biko ibu kia kapak pes ke pasak gitu kok mau mbu ibri iki ya biko oi matua beri jadi mun lakar keng tak tahu pun tak pernah tetapi doa ni kata usap Allahu jauh saya biasa sebenting minta sebenting doa dari hati pakun Allah isun ni pakun Allah terima manteri selamat. Amin Allahumma amin Allahumma mari doa mulia sampean mutik kaju buk mutik kembang tecekaki ke kufuran jubu ara apa maero tecekaki pulan kanjing nabi atau mantabang kiban kufuran setempone eseksa bi kanjing nabi pak makon sahabat bi jaridatil hadara kalaban butombuan piru kalaban papanakor masih ki odi sebab teti dua pahit tecekaki bi kanjing nabi napa dia guna kanjing nabi la allahumma ayyu khaffifa ma lam yaybasa selama cek riaki tak kering maka sesek sa ilmu kubur paringan bi Allah karena saya tombu ni bekal maca tasbih Allah ya tas kuburan maka orang lambak mun nyelase ni pahit tecekaki makin ni kebek elang nyelase makin ni kebek tak ada hadirin mangkana tore malam Jumat seminggu sekalian masa tak bisa nyelase kau lebih najudan menterbiasa ki bobotrana bu ki bobotrana sehingga ketika sampean setu budan bi potran sampean etoro lambeng ko bimbu pun malam Jumat iki berkata ngembang satita ngembuk mate akhir ning potran sampean bekal nyari sampean yen tadi ko kubur nah insyaallah mun la ilmu kubur erpu sada kain maca ki tahlil keremi kenjaran cek ko batir semate ni ka bekal selamat Allahumma tadi mangken ni ka hadratil marhum sada jadi sesepuh Bani Pulidin semangkin ia kholika dinto ipa selamat sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala bekal ipa becer sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala bekal ipa deti orang teka hajat sareng ajunan Allah sampian seodi satu aki orang tua mantir sekak dinto bedana amin Allahumma amin Allahumma malah orang atu aki orang tua nikah hadirin salah ring tua na ipa selamat nak putus satu aki orang tua ni Allah rezekine pegempang iya mongkaro amin mon tak atu aki ki malah berde secung kembangan boleh rezeki ni mun sampian ring sepo nagi berde beri ibese holi dia sini bukan 2 hari sekalian abri pese kering tuana keng mati oleh 4 bulan diberi kula setiap 2 hari sekalian kula benar ini mau keluar pese hari mangkin mau keluar kering tua kula leku kanik bini 2 malam kering tua 3 malam kanik bini benar seling senika jan melarat ikan ta'bi Allah min haitsu la yahtasib mun sampean tak berjajah otiaki saya rasa andi lakoh andi hasil sampean sebulan 1 juta kalak 1.000 beki kering tuan sampean mun sampean jen melarat mun kentina tak jen banyak mun lopot saya kocak gula entare khulil yasin ke pengkalan tapuk colok gula korten kenten ngkodok saya tapuk ke dia wonten tak napok kak iya mun sejanda pula ngabi nama ayo banyak bu tulis 0823 Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad pernah bila gak dito atu akhir ring tua sesete ilmu kubur selamat bi Allah nak foto sa atu aki bi Allah oh dia nge bacembar pagempang rizki na amin Allahumma Bian bukti akibon, saya sandi ring tua. Pada nyobeng bisa man, pada nyobeng. Di Allah bekal parengi rizki kente min haitsu la tasib dari jalan setai kasangka. Mentir bisa angamalaki, amin. Mentir bisa angamalaki, amin.
sehingga ring sepo seseta ni selamat kau leben ajunan bekal fajrah kau leben ajunan cukan teka hajat pelanceng umur amin Allahumma. Bapak ibu hadirin saya muliakan Allah karena makin ni hadirin ni zaman la auba pun perang lambuk segus-bagus makin ni kalau banyak hilang kita bangki ada lambuk mun malam Jumat biar yang tua tak ibaki toron mun tak tega macam Yasin tak ibaki agleun ngalakak emba bulan mule makin tak milih malam napa saus mari bujeng maurib main HP sengeleleng sen niku TV kan lah jauh makin tinggi buk butuh makin ni nyemunyian saya geding mun lambuk kula ben sambian langken ni keteku alif tanda natona ba situng eba kan dia lambuk ni makin ada ngacing-ngacing anik ni makin tak ada. Bener sudah mulai berbeda makin ni lambak ni kamu nak kena kini malam tak boleh keluar dengar dia tak boleh keluar lambak tak keluar saya lambak peteng hadirin peteng makan lambak ni kamu malam aku ada ngeroma bulan peteng jadi pantai dong jauh saja genti lambak jauh tandi jeding cukup mi tengah malam ni kong ada ngeroma sekalan neguk genti sekacer mi ke sarong pahatuan koncong genti dua lambak ya makin alhamdulillah makin landi jeding buk landi WC mah mun lambak jak make kek tabuk ku beda WC jak mun kek tabuk ni kong ke tengah talon jua jak kapan ni kong cocok lalang di bobo dari lambak bener mun makin tenandi jeding malah makin ni kebanyak karo jeding WC ni kong beda setoju keng mun bagian po sepon da sapora make WC toju pakune tengkong jak dengan umroh ke Mekah hotel kan WC toju kapi jalan jeung WC toju acap sandal di atas ndaya ningkong kaget iya nah aja WC toju bi tak meto jongkok mentah ya Allah terbadik sepora bayi bu terbadik sepora bayi amin lambak nyemunyian Quran nyemunyian solawat bener makilah dangdut lambak kan sini ke lagu nak janganlah nona marah dan lekas naik darah berdalam doa tugasku mengantarkan susu yang nona pesan wah kok kukira sengaja engkau menggangguku karena ucapanmu aku jadi malu kini ku tahu sudah sebabnya nona marah janganlah salah sangka memang itu susu nona hega paling apa bu tak paling ngepol ngak ni ke lambak ni ke lagu paling tak le bulu lambak ya Allah pahmang tak koi pentong di baba marian kau antar bi Allah nak foto kaula ajunan ngak dek ke kula ben ajunan ketika setah akat kaula ben ajunan mangken ngak dek ke bang sepo semangken ampun setah mak le kaula ben ajunan pada selamat pada fajr amin Allahumma makanya cak kalau pai tu aki bang sepo ni bu mun sampian atu aki bang sepo na sampian budan bin nak foto na bekal itu aki karena kula ben sampean saya identik tak karo mati apa saya identik bu ala kia boleh tak kira soki belum tentu tetapi pejabat dak macam dengan perlu modal napa saya identik mati tidak boleh kula ben sampean beni masalah mati na saya susah tapi saya takut sama dia mati kula ben ajunan tak selamat manter kula ben ajunan saya ala husnil khatimah mati dalam kaben asangu iman Islam ala hadihin dia wa likulli niyatin salihah al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian sekilas info. Kami mohon undur diri bersama seluruh kru yang bertugas dari hadapan Anda. Jangan kemana-mana karena saya juga tidak akan kemana-mana. Kita lanjut setelah pesan-pesan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa awsil thawaba ma talawna wa ma qara'na hadiyatan wa wasilatan wa barakatan syamila li hadrati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' arwahil awliya wasyuhada wa ila jami' arwahi bani pulidin indal kubur
اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران لا تعذبهم وادخلهم الجنة مع الأنبياء اللهم إن كانوا محسنين فزد في حسنتهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم واجعل ثواب ما تلونا وما قرأنا فكاكا وعتقا وسترا ونجاة وفداء لهم من النيران برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين يا مهيمن يا سلام سلم والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.